HFM 42 titjira li telqet mill-Ajruport Internazzjonali Al Maktoum ta' Dubai fis-1:15 ta' Sibt filgħodu waslet f'Malta fil-5 ftit minuti. Titjira speċjali illi waslet lura fuq artna 187 ċittadin Malti illi kienu fl-Emirati Arab Magħquda, organizzata mill-Gvern Malti sabiex dawn ikunu jistgħu jirritornaw lejn pajjiżhom b'mod sikur. Din it-titjira ġiet organizzata wara li n-numru ta' Maltin li jinsabu fil-Lvant Nofsani inqabdu f'ċirkostanzi diffiċli li ħolqot l-eskalazzjoni militari fir-reġjun. L-attakki u tensjonijiet fil-Golf Qarbi waslu biex diversi ajruporti u spazji tal-ajru jingħalqu jew joperaw b'mod limitat u bekk ħafna spiċċaw ma setgħux jirritornaw lejn pajjiżhom. Il-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar li l-ispiża ta' din it-titjira speċjali mhux se tintefa' fuq il-familji affettwati, iżda se tkun merfuqa kompletament mill-Gvern Malti biex jiġi żgurat li dawk il-Maltin li xtaqu jirritornaw lejn Malta ikunu jistgħu jagħmlu dan mingħajr piż finanzjarju. Kmien is-Sibt filgħodu News 7 fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u silet il-kummenti ta' dawn il-kważi 200 ruħ li waslu pajjiżna permezz ta' titjira organizzata minn dan il-Gvern fejn anke aktar kmieni kien ħabbar li se jkun qiegħed jerfa' l-ispiża ta' din l-istess titjira. It-titjira tfisser ħafna li jerġgħu rfisna artna, kuntenti li wasalna, nirringrazzjaw il-Gvern tal-inizjattiva li baqgħu magħna sakemm sal-aħħar tarġa' ta' fuq l-ajruplan. We're safe and we don't have to worry about what's going on in Dubai anymore, and our mind is at peace. Everything was well organized. Everything was perfect. Aħjar hawnhekk u bħalissa milli tara dak l-esplużjonijiet fis-sema. Għenet ħafna, ma kienx żmien sabiħ hemm ġew u nixtieq ringrazzja l-Gvern Malti li rnexxielu jagħmlilna dit-titjira wara f'żmien daqshekk qasir to be fair. It was a great relief. I think the embassy did a great job in coordinating things and getting us safely home, so a lot of gratitude. One News esklusivament sillet ukoll x'informazzjoni minn Ruben Morey, il-pilota li wassal lil passiġġieri b'mod qawwi u sħiħ. The flight was uneventful. It was 6 hours and a half on the way back. Everything was smooth. Some traffic were reported, but apparently operations were very normal. Intant sbieħ is-Sibt il-Prim Ministru permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali ratħajr lil kull min kien involut biex ġew evakwati dawn il-Maltin li xtaqgħu jiġu lura. Merħba lura mal-familji tagħkom temm jgħid il-Prim Ministru Abela. Sa dan it-tant il-Ministru Ian Burge ukoll irringrazzja lil kull min tasemu biex din l-operazzjoni tirnexxi u sostna li l-prijorità tal-Gvern tibqa' s-sigurtà taċ-ċittadini Maltin kull fejn jinsabu fid-dinja.